urukubanza okwisiru wa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashiwe umunyeto ku buryo wa mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ndio rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryito erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tegatika ngo kuza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukanamba wana ekeri yo kujya ngo ushwe ko musheja urukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. yakutero Very good for. so headmaster asata jireba yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabano batuganirira aha binte baraberemu kandi nubaba bino no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Honga otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nimere nangwa muizu reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano y'inkabataka mu nkwate amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumayisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkachikora kasha kirakuyotenda amakaga ngendoronda mu Shovangirirwe I love you
kwenda kongera umuhereza umubyemizano otaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda TV West nehinda nehinda TV West nehinda nehinda Runji twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byo kwezi bya 2011 okwezi kwa mnana umwaka 2025 Serena Nwamanya Minisitiri Brand itotrabe agutwatewe kansa umuyobozi wogunsa kwa kiremu y'amakuru tugaruce n'amakuru mbujire gacenshire kireki unyambe batangiba unyaka 85 nayo tongitira chairman LC3 nayenda kumwebere taka tukubasa konka akasimu kanje ako kukore baka abapesa gafuka amahebwa y'UPDF bakwata uwabanaye duca umuhuru yo kujonjora aba bantu baza umahe twabona umusigazo umwe kakuruko beti imyaka 23 atari ashortist kungari kugendera izina rya mutahiwe utariho abantu bakibare nibendi irwariro ryabo rukuzibwe nubacura ohereza tuburunji haroho ohereza ngo bakebere ndwire nokolesa x-rays hano chikwini ombwejere umzeyi Elfaz Kasigazi wa myaka 85 y'obukuru okurwo mu cyare cya Nyamugogo omuri Kashozi division muri Shembo municipality na yenda government yambe ari kugira ngo hina abantu batahirire itakarye kandi ngo hine n'abarukorire ndagano yatarukumanya Elfaz Kasigazi twashangana ragangire ko mangu chairman wentebe ya Kashatu habwa Kashozi division hakimu mugabo tuyara munwani we ngwate naenda kumwibira itaka agenda twara wenka atwaza chairman arasi wanu usibo chairman ugugu kumbora abo bakweta hakimu mugabe yagikora wenka kandi nkanduho tiyandetera kugira ngo nsomemu nteho mukuru yabana we yasayininga umundagane ejo tariho umuntu omutaka uri kugira ngo tugira ngo akabanza yaguza chairman hakimu itaka miliyoni 10 ati yija yamongere n'itaka rya miliyoni 10 kandi hari yesa kamushashura miliyoni mukaga n'itukunka ko yamwisire kuri ndagano hakimu yagumana amasabanga yamanyire ngo nahita hansi kurema akari ka imtwari kuni imtwaro itari miliyoni imtwari kuni zimbanzo twagenda rambara ati kwiza arete imtwari kuni tubanze twagenda nazo kuza ko kwekereza mbwenu kwihobwe kwaikagwa gati atandika kunsebanga tazezeyo nchumbuza kaninde kuja nchumbuza banga abayo atungo bwenge bwo kunyiba
mbwene sabite kwire kwabire naza kuguze kachita kati chairman w'entebe yo kubanza nukwe kumugira ngo kibansha cyona kikaguba chairman w'entebe yakashatu tachine hosheya chairman kimu muterere sumu kunambuza agira ati ni muterere sumu ngwizaha turebane tusoborane bintu abuze ntumweni yo byahatiye kinkwenda kubuza hona nare murwagizo kwe hona handagano aho kanima yo kwandika tinta ho mukono gwanjye abantu we yantera ho mukono mwense mu ndagano umwe hariho mutaka owabiraho uri kugira ati nkareba sente ziti nari narabaha nazaha ataha aho nuko kumutera kujikwata kandi kwajiro wishe ngo baganire nabwe byarema itakero zo kushangwa atoya tujyana bakagenda na mukama uciye amagambire kandi wenda gano yita kariona akishawenka yashangumka ndamwe nkati itwese bana kibango atu yahandika cyone nkishona ya cyaho aho hata wara ya mwiri efaza tinywe kandi akizayiga kwe abucyo mukono gwanja gukiri konka shangwa mukono gwawe ifaza no when where you signing na hati ni pretere ba hantu mchezga signinga muni ngwaze ukumushiza kuntu itaka ryo mugoro sogo ngo ne bamusabaho amatugembuzi okumuriisengwe hakimu yatugira ngo utakwata amasomo no kugira ngo isimuye etwire fire kumarubire kwata icyo kuribira kwandire simu nagikwata konka agasumuka njya kukureba amapesa gafi umugana nza kubaza kwati simushanga yarigire ikireba konka muze yintumanyana tukubasa yati yagikwata yanga hono gwe yatugira ngo miliyoni 8 ngeze ruko mubanzi wa nazamanya kandi nguwe no mugoro usogo habwo kwesigana muzeyo mukagugunta hanyine nawe namutugorana masente zirandaga twikirizana akibanza kurabuza bane 25 itiko kinena nagana ezumwe zinendaga wana kugwa kubire kugira ngo go muntu tumnywana wanje akandi kureke uko amasente zinendaga amasente atindanaga kandi garagaza ikiriza ngo bazumuheza one cyo kikoreka ngo mushija twino mukago sino kwenda wari tindaga neza ezezo kisuma tuzitagure ndeta abantu mukorere ndagano eriyo mburiyo cyakitari yecho government emhandikire yemerere okusimba enkondo kuko amashengenjo mwita mahiga UPDF ababebembire huru iyo kuronda baratahe omahiga UPDF mu Bushenyi mpango omukasheshekeriza bakwata umusigazi bakuru ko district ya Rubirizi kandi yatorwa police Bushenyi kongera kucondozwaho abebembezi b'amahiga UPDF ababebembire ehoro ryo kuronda barataha amahiga UPDF mu Bushenyi mpango omukasheshekerizo bakwata umusigazi w'emyaka 23 owabana yete cyatari konkerizoba twabona umusigazi omwe kakuru Obed imyaka 23 atari ha shortlist kungari kugendera izina rya otariho bacishoma izina rya mutayi otariho azumurayi kuko twaka ndata kumanya ngo tuyine mu levels z'uruza kugenda
y'ebipapura byeye orokora timu y'abasirikare abarukushwijuma abarutaho mahe amurabura bizoba kano James Kasore yagamba hansho Uganda yo tikira mukafisi itwe turi mu fezi kanga bili fezi wona kasana kana kampatsa tikira batuma mesoji Uganda yona ka turi kuri kurutinga abene bakurutinga ni leadership Kasore yagira ngo abantu ni benji aba bantu benda futaho mahe konke namba ya berinche aharya aba bantu betagwa uko kizu cyo tungiri babantu bene bagira ngo amayo bats like dumping place tibo kuburuiroze amaya tari professional fine training zamani to kubasa kuzayo ine mu kibiri abebembezi ba ebireba abantu binji na munonga basigaze barukorwanira kutaho mahe discipline no kimanya tingwe na mukugambira akaka ko nikabali bakadimaya kuri bantu baza yamikuri abantu bizatuma chukwe baba wakata maika discipline na patriotic ndakundi hanga kandi gaheza abanye so oku recruitinga abanya Uganda ni service timu ya maheji obwa hati ya mari change cha bushenyi kandi hati yazo muri mbare mpango ahwe kwija kutora n'abarukwenda kuzo mu mahe tutangirize entaro mwenu terebe mu territory zitu Uganda eri peaceful kurgaha sonda zaha sonde ndijo gasha kwa Abraham Muganzi ibura ry'irwarire rukuru hamwe n'ebikwato ebirukumara ahari Kibale Health Center yakana kera ritiriza abantu omu district ya Kibale ni district yazire Kakumiro hamwe na Kagadi omwaka ogw'2016 kandi irwarire rwabire bine rakasigara omuri Kagadi kandi okusyana hati Kibale nka district tibakatungaga irwarire Kibale nabajya mu Kibale ni rwaro rumwe ryonka heri ya Kibale Health Center yakana kandi ubuhati ngirwa kubasa kushemeza hano kusiha abantu kuhereza omuri kuteganisa bashaba kugo usanga ndeta soboire ku budgetingira okuombeka hamwe no kutandikisa hospitals Kibale nayo eri muri districts z'abatumye omisa uko funa sente kuronga hospitals muri kusaba 19 Kibale is a big district is a mother district kwa Kumiro and Kagadi districts kandi atusaba batere mu budget y'umwaka kwije mukuru w'byamagara bwa district ya Kibale James Asimwe nagira ngo umwe wagemesezi bwa kusindika abarwire babo Kagadi mubende ninga hoyima okurondo buhereza obakubire bine kurahari hirwariro rukuru sanga ndi obuhereza obumu obukubairinde buhereze bwa hospitals hano tutakusobora kubuhereza haroho obuhereza ngo bwa kukebera endwaire nokolesa x-rays hano tutubwine abo kwatwine hospital tutwine no muntu ogu ali harulengo kandi obuhereza obundi okugaba hospitals nabo still tutabutungire iraro ya Kibale Health Center yakana ragatanduka mu mwaka gwa 2037 bite na hatrika hangusubwaga okugira ngo ringane n'abantu aburukwiriza then obuhereza bwo kwiga kufuna ombazi gwa kauka ko munywelero ati abarwaire abo wetu kwa tulengesanize na byetwani tunihira tukuba tuongere mu abarwaire nkaye 10 emitwale ebiri begaisiroho abuhereza ni kikenge sambu obuhereza bwo kwa busemeire kandi twinane bikwate ebikumara kwesangambwa abarwaire bakwinira muno obuhereza bwa government mu bwangara tetekani ku ngambi it is in the open surrounding security tekumara the fencing ukonorora nti oli na arabero goro na seremu ko na arabakoli na ijana atahamu so kwesanga na abalinzi no barabaraho so tusobora kuruzinga abana the human resource abo abakazi ne bajya kwiba abana that's one is the fear ikindi nsobora kusobora kutiba property ebintu beko twandukozesa irwara so we are robbing and we are struggling about resources tusobora kuba tuyambwa niko sobora kwandikora irikorwaho niko tusobora kufuna ikintu eki Dr. Kasanga Chikahwa Andrew nagira ngo umwe wagemesezi bwa kusibura abarwire abo kugira ngo zawo rutizuru kumara abamana batusemeize basemeye kwa ni bamara ena hagati y'ina no musanju
hairwara omusemize baitu tumalira abakusinga tubaragira hana ina baitu abantu tubaragana hana kwisatu tugire kwesanga tufuna mu buzibu abamwe bagaruka abandi barwarire okindo abugamba bwakiro muka yaba abandi barofa tibamanye kwerolera kimala kiresero buzibu irware nirkorra umukwe yarikirira kwango ahabwa amashanyarazi obutamara omubwire bwo kushemeza abakazi n'abantu babaye bene musanju kishweka bafati masanga obuyambe obutagasa obubene abari abashangira hirwareri batshoboriro ko bashobora kubafaho nasara onyonje kibande kabweso ngeme ya ginaro genisazi no kuramba nje kibande haro mwana wangu kinareso yenyuma uzara tubarehere senta yakana nubwera bino obutebasa omubukwato hamwe n'okubura ebyombeko birugumara abashaho bono bafayo munonga kandi kibabasise kubahisana za awards gasha kwa Thomas Mwebazi agaro kurataho nagakushikibwaho kugira twagira umukoro wo kugarukanisa abantu bitu b'ekibina abarigire omukufukana agaro kurataho gabanaga kushikibwaho nerwa mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombaneze bawe tokundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabita mu kishupa kimwe obu n'obuhabuzi ahabyo bwegese headmaster mwena handingo zone tindi kureba habwaki agandi garukora kubi kandi umwena mwine ubwigisi gupinga uyine tiguri ari wispa ine tiguri wakatuzuma master mukuru mugagwanyu mwebembere kurungi amashomero mubatanyisira abanyakiko banyu abana bitu bakore kurungi muzirewe wamenda nyise yawe yancheka kusanga urije munonga ukasanga cyo kwetenga cyona rwasa kufuna kuko kugira bukuru nye butone korra bukuru uti ko kusumisa umwana wora woto sumisa umwana wora nonda kuragura zivuga kurungi warwara imansi mu myaka inge ya bukuru ukabyamo mu nzu nungi ukazakanyirana n'izindi ukatamburira umutoka nungi ukarya cyo katwarwa mu hoteli umusomisi nchakare abantu bijya basomisi usanga abanyanga bahingi
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic, you will put higher red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensi y'ebiroto birungi Everything could be end. Yumumudu nokora ekikire wanyompenkoni noshimura kushemererwa urumuzi nanubusinge none kucha mpenkoni ne kwamani uyu ndiko mukishanyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje direkteza hangova nari shokuteye umutwe ngashimira mpenkoni nawe nyako tumbe yawe hati umaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka Director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukira change mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 3 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Amanya gange nze mugerwa Yoni Bulega mbeera wa Anthony Mukono wano mu kifo kye nyinyi wempangulide pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpangudde mu pikipiki eno bakama bafa abe MTN baze ne promotion ene yakola tune era mbadde ndi mu kulya kamene ngamba kange ze somukisa gwange nempita kiyambi wa MTN na nyambako nanterako nusu 10 ku account yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kanne yanziza na ngamba aguze kashiba era wamaze okungulira akakola tune akakashiba ne bakwata enamba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olwokuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mu kunyeenya nempita mu kalulu wentyo nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kyaddala ebya MTN byaddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Mukidara kabataka jiremu
MC takizini DJ achumna na wiring byuma tukumse shaka ibiri bantu bari tugomza tukume twatesha twaga amashamsu niteze nyine yo nishaka keki bazakuyumbu cyangwa pesi yo ndesente ko katamire mbogo yukushetere teganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kana ba mu rugi ayibambene korena ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwiniro bwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo ka secretarial accountancy journalism and mass communication electrical engineering civil engineering automotive mechanics ICT hotel and institutional catering fashion and design nagande minji ebyemezano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyaye cyenyonyi omu Dubai emirumo kaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina note rukumi. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe. tugumizamu n'amakuru. Minisita w'enshonga zo munda Major General Kahindo Tafire arabwire abo bona abari kugezaho kwahura abanyamitoma mu byo butegeki okurekeraho akubo kufukana okubabire barmu kubire kuri okwekemwe ya NRM. Minisita w'enshonga zo munda Major General Kahindo Tafire arabwira abari kwahura abanyamitoma mu byo butegeki obwabira kurira mukoro gwo kugarukana sabasingire n'abasingirwe ogukorirwa hari ubangiza SS Kashenshero ahiba mukwasize ngabo n'icumu. mugere mutwagira omukoro gwo kugarukanisa abantu bitu bekibina abarigire omukufukana okukora mukaruru ka movement hatwizire kwatarisa twena kugarukana twakorera hamwe tukareba ngo kibile kitwatwara kai omejo hate singanzo yija ege nyuma ya Major General numuchuma yatwana tukizantukana hargamo muntu omwe akwasire bendera noha ni General hatwena tuna kugira takuzanyuma ye tukagira tukamahagira ejo kubanza nyontanchirwe kibina omwihanga lyona omuntu we norukugwa ninye chairman machura orukugwa wena niki nambwene 2014 abaragwe bona nibajoine ngekigera ki abire wabeshongozi batari bamwe na bamwe abacamwire nkuyanja y'abantu kandi abasingire bendera ya NRM habwa MP na chairman wa district basimere Minisita Otafire kutaho kubagarukanisa kandi nawe arabwira abari kugambereriho batagana kugira umuntu wajya gubangiza bakateza abana bishomero ababa kwata abana bishomero bakize myaka 18 iyo futera akarungu kandi bakaba ari mu register ya NRM taho umuntu watera karuraha umwana w'ishomero
atakize ki emyaka Major General Kahindo Tafeira ni kusema otwakire twena kandi ryono yongera kutwatanisa nkaba NRM kandi abebembezi ab'abanyamitoma batiremwo bwesije kandi bakatwase bendera yawe webare kumbera Major General Porogoma yanje Karuru nangwa bandi nimanya akaruru kanyu tumorakahire Major General Kahinda mnabenishaba mukaka General amukoro gwa reconciliation agamutoma yone bango namunonga abo kugira ngo abantu bona barabiremu twatanisana nabo abatarabiremu bombeke mutoma yitu herenze Metomero mu Ruhinda South isingirwe atwerire Arthur Kazora, Ruhinda isingirwe Major General Kahindo Tafire na Ruhinda North isingirwe Thomas Tayebwa kandi we cyarampe Rebecca akasinge y'abacara. Umuganda MP wa Kashara North mu district yambara Basil Bataringa ya Rwankwene arangirira mu butongore nkuko ari kwija kwesimba atari mu kibina cyone cyo butegeki cyayigamire umukaruru kabona. When ingaruka mu second half niyo democracy yitwine. First half zibezero primaries, second half nakarura ka akutweta ka byabakama general election. Vice President of the Republic of Uganda, retired Major Jessica Rupo, ni independent parliament NRM running independent. Konka president akamuhubwa vice president kandi abukozirege. So Basil Bataringa yo kwesimba nka independent tumushango abo kuba ubururu bwanje bakabukwatamu tinda singirwe kwihaho bakakanyu bahagarura. Ebe Bataringa yabyaturira mu kushaba mu kereziya yancune Catholic Church aho ikitambo cya misa cyebembirwe bwana mukuru wa Rubindi Parish Reverend Father Julius Kamukama. Gasha kwa Ben Muhozi na Fred Anyene. Muzamuna gacenshire ofisi y'umujecero wa president wa Ryantonde district yarabura abashomesa abashomankuzi abarukushoroze mdidiye sento mbazire kandi ubwo government erukwera beji ebitwa bishango mu kucondoza embere y'ubwegese mu mashomero gatari gamwe na gamwe mu district ya Ryantonde. Abazire kugumana betumbuyitire bishara by'amashomero kongezibwa omiringa itaragwetegerezibwa abebembezi n'abakuru b'ebwegese bahiko mu mashomero gatari gamwe na gamwe eyibashanga kutoza kurya higuru ekyamusanzu nchereze mitwaro mwenga necwe ekyamukaga nchereze mitwaro 3.3 P1 nehereze mitwaro 2 necwe tubakurara mwebara na kuchetegereza numushomera busha mwezi wa RDC ya ukabya bicu kwataho okushobora ejo kusoka kira abasomesa batanga kira abana bari mu rukaga abasomesa batanga basobora intinida bana private basasulira iki ngatubasasulira abasomesa banasale bonna fe tubesasuliro kimanyi government tetuwa ekyo kusatu abana abasula mu kisulo aba P7 basula mu kisulo enaku zonna ate government manchazo tetuyina kisulo ne tukiteekaho okutereza abana basome bulungi ate emitwalo 9 ejo gibagamba ko bali emmere ne basulayo n'abasomesa ne babasomesa ekyokusatu obadde ogamba nti mukole renovation government ebintu byetuwadde tuzaani kuzabazadde twine mido top baby luna government tekuba ate ziziba ezitukuha emitwaro 2 nizo ziba kuha ba teachers aba bato abakushomesa aba bana bato
nicyo kinkumanya konke cyamazima kasenta kurugara ari kushabaha nakakora umurumo icyanshemeza je arahabo kusima ikikakora mboni mwe batakusime abatakasimire nimwe nimbashabangu amashomero ashatu agara Kasambya Primary School kitazigoroka na rugara iba kugira ngo mubaruga bedi nubgira hari mubaruga bashomesa ico Dene nyina na section nyina bozana namwenda abishana nomwe bona abukenda kibisho mushoro ebyo twasaka kandi ukota twabireba turaza kugezaho kubikora mukama ryo muwezi witu gasha kwa Sandeke William Webale Sande ekitongole kya Red Cross kitandikire hururu eyo kwegesa abantu abyo ko bujanjabi obwo kubandizaho habaho butandu ningashi ekikirizi cyona nkomurro emyegemure za butanda hanguto hamwe nebindi byinji ehureji eriyo negendo misho kwetorori hanga ryona omumakorero hamwe nebitongore emyanya rikweterandamu abantu nyamwinji buri izoba Nekigenderwa cyo kucendeza za butanduza hanguto hamwe n'amakorro ekitongole cya Red Cross bakwatanise na polisi y'ebyahanguto batankire huriro yo kwegesa abantu aba batankire n'abantu abarukoro mu makorro kandi huriro gitandikira hicunduro rya beer ya Nairo Breweries aho muri Mbara ngobera ku makubo Red Cross twina program ya ambulance zino twina ku makubo evacuating abantu abafunye obubenje ku makubo naye n'abantu bafite nnyo obubenje tugezaako okumapinga ebifo ebyo ne tutraininga bakomite responda zaabo na komite responda zaabo balina basic first aid akabenje kakagwawo ne balaba nga basobola okuyambako abantu abo abavudde okububenje ku makubo nga okutambula omubyange tushomesa abantu banda bagira amagezi barikumbwira ebyo kureba habo butandu bakirukanga bakazakushabura ebintu by'abantu bafuna butandu bitubegesa ku rw'omurembo z'omurembo musya kureba habo butandu mu bwire bwo kuyama abasimu bakatandika kutera ebishani no kurikodinga za TikTok hati ntubahabura bakwate baze aha mwanya bakozese ebintu ebibine okuyamba omuntu kugira amagara geye gabase okutambirwa okwera batendekirwa kwata kurunje vegiriye aba bahangahangireho butandu yaho naho omumbereji ababegesi bwo kuwa kubasa kwera omuntu watunga butandu orukozesa ebintu ebikuhikire hihi obwo orukumuha obujanja bwo kubandizaho okuwa kubasa kuterera bucuru kukwataho hamwe n'okwehara emize mibi nk'okwiba ebintu by'abatunga butandu okwatira hamwe n'ebindi byingi konka it is everybody's responsibility okurengwa enguuto konka abantu baba batakushoma so omuntu yaruga akashomesa nka ekitongole nk'ekya Red Cross itono batwera munonga kuri bisinga kuri katinga kulaba birimo kigera kwa factory ati ndabana breweries bagiringa nyine ibintu macupa osulari itu ati osokinga cyo musayi ekiwundu obo mutaje ekiwundu osokinga cyo musayi omuntu obutamukwamu oba omuntu amenyese omuimmobilizing otya fracture so getugezaako kulaba kutambula mu factories zonna nga tubangula abakozi bonna kira munonga ebishobi z'abantu ezo kuleta accidents umuntu kubasinzire obutaha bandi respect ushanga omuntu abandi yashanga abantu kandi akenda kuvatekinga recklessness abatendekirwe batendekirwa kuba kubasa kora zo mu rukozesa za fire extinguishers okuba kubasa kwira umuntu watunga butandu rukozesa ebintu bikukire hihi hamwe n'ibindi byinji aho gati VST and era achiza
akiza twazagaruka tumureho tugaruka Katochi no bunuzi bwayo Katochi kerya hamutindo Katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya Katochi mugume munywecho Katochi no bunuzi bwayo Katochi kerya hamutindo Katochi Katochi alcoholic drink inuzire kandi tekuleta hangover eko gobaka bit food and beverages company limited utaka 18 utarimo amazina kanje Birum Sanatori deputy head teacher St Francis Vocational Secondary School erukusanga muri Betoma Bushenyi district St Francis ishobora ngo ryinebizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka twabatwire twinekeza bu cy'amashanyarazi turukoresha generator mwefa itwara mu staminji konka atwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatha amashanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco aba kugomkurwani sobworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings group savings institutional savings hamwe na junior savings loans, emergency loans, home improvement loans, hamwena women and youth empowerment loans. Bashanja muri Sagata Trading Center Nyakayo Mbara City. Ahita ebikuchaho za website www.chibayayouthsacco.co.ug. Ninga tera note ibiri note chena nemwe abina mshanju nkaga na 8. Ninga note iko unity and development. Mucha, tombo twize kuna ruhaka shomaho. Otwize tuwa. Mbira nakabira mwane mwane. Mohamed Bashejama. Mohamed. Bishi Mohamed no. Naza kunyotwa isote Mohamed. Naza kuteme chitocho ti Mohamed. Mohamed no. Mohamed Financial Services Cooperative Limited. Nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona. Tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch, Kaberebere Branch, Rubindi Branch, Gwebekona Branch muri Mbarara, Ngarama Branch, Butare, Mbare Branch, Mugaruska Branch, Ibanda Branch, Sika Branch, Kachindo Branch. Ne hagira abashubuzi, ne hagira abarisa, ne hagira abahinji, wanonda kudabiriza enju. Abana baza kugaruka hisho. Abadomulwa Katoli kundongozi na nanywedde kano ka Vera Chauda drink kino kikaji kyaffe kyenyini kati ndika kyebule mtozo okolola kulolo okokyonka kwata kano muze kano bakaita Bojo mutodo va mu bya bojo tugende kulabika kiga bangambye mubiri munafunafu kakiga talina manyi kaki na inafuna wa manyi utamira ku soda drink nabawala nabo banywa utamu Tutumura kabozi komora kabozi Tutumura kabozi tutumure stressi Tutumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora tukunyo cheka
akabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nikikuyambaho kwigura emisi kireta amani masiyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumure cyubaro na stress magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetoro ihanga lyona okushobora no kumenya kucaho 002 Kampala, Kisoro and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nziza kutahira icyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa inganda zitazimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kushakisha kanimbe ongeze abakubuka mu kampani ya Mufti bagitse bero mu bitabo n'irwo mushakira ifashaka bitabo mwe namwe okutambe barazombe kohere baje guvereshera umwana nabasa kwesiga mu bitabo gel aloe vera avocado ningashe papaya Mufti okoyeska izuba yona Ukoze mu no wina mani kundi banje bashwa atakupiganisa abasimo yawe imata star rimwe mukagitano star itano hashi okuronda ko Amerika tagemwe nemwe kwehora ubase kwehora ka sente wona iwakendera kandi sente zako holyo no shashtivanja no basa koniserezaho uyuguza momo advance ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. Recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Mommy, yes? Everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shuwa. Katinage bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. Certified. No zero, no and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000. Nabanzi, ninyi DJ Jokuba.
umubare w'abantu abari kwingana imitwaro 25 bafera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka ikintu kinyarakiriza ahabo ko butandezi nizibasa kwerinda kuraterenda jireji kwerinda butandu ijuka ngutaruho umuntu wena utari kusinda yaheza kunywa marwa utanywa marwa ukavuga korabe wanywa banza uhumureho kace usinduje utakayisi gukunaba ukunywa kawa ninge byo kunywa ebru kuhamani nywa no gwejendesereza wabori ya muhanda kuraterebera jiru ebru kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika tugumize munamakuru abajungwa ku rugo muri Amerika bahirirwa ryambara rifaro kwejunisibwa umukushanyaraza abantu abarukwenda kushemezibwa kandi ogu no mu rwa kabiri abajungwa aba barukubera ryambara Twesije orukora nka mukuru w'irware nagira ngo mugisho kukija gwanya abanywana b'irware ko mu ihanga ya Amerika abeka yaho okutaya irirwa reri bakashangana bete ngo buhwezo bwe byoma Amerika bakatugurira ikitanda nk'iki hamwe n'icyuma yebyatwire miliyoni 100 bamwe batagarise mbere twino kwisiba kango abo berizoba bashiriza ikibatagarise Twesije urukora nka mukuru w'irware nagira ngo cyome kiri harire ngo rwensiyona aho bwa technology y'ikine iki kitanda tikoreya kare muri kumanya ira twabitwa twine kitanda kiwataho muruire urukushemeza yaba rumurengwa uzansaba ko koma ko kwindura ngo kitanda kimuki hate kitwine gukora no kumigipesha kitanda kikimuka tukamigipesha kikaza hasi tukamigipesha kikabyamira buyo tukamigipesha kikabyamira bumosho Omushaho Felix Magara urkwejunise chome chukora nagira ngo ntibanguhiza ha murimo gwabo ubwo kushanyaraza abarwire na mnonga bakaza Professor Musa Kayondo mukugo mukuragurira bakazi nagira ngo ahirware ryambare rukuru nibetenge byo murembe ngo abukubana baragurira bakazi binji other regional referrals also refer to this place. So those are very complex patients with operation. So they need such sophisticated machines and beds for us for them to be alive. Okugira habakugu ecyome cy'ntigamwa kuba kimazireho sente z'ukwingana miliyoni 200 omusente za Uganda amakuraga gashakwa Edson Kinene n'amakuru abashubuzi abarukora emirimo yabo mu katare k'ebitoca ka Katerera omuritaho da otireho no kuburwa kamena omukatare kabo abashubuzi bebe mbiro girva karekezi orya manu akatare k'ibitoki muri Southern Division washaka akatare kajya gitano kugera ati mazima da kuri ikintu cyubire kacubire iki ngeze uretse bicaye abicaye bagenda impira bajya mupira n'imizano bazikinga kuba ko yo kweyiya kuzakurunda laboratoire w'abanonda kwejuru kandi bareto yiretse tufini yahan kuno kweya tukazona iyo n'ishaho ko paul kusubiza abantu bongera bagira ngo kwihaba municipality babatwara mu katara ka Katerera nibabagerekere imishoro omukasheshe no mwihangwe rero tukiryaho kutabera turyaho tukureba bitoke n'ibisya batongere mpoza batihari bibiri batutekari bitanu umwaka nohore mutwaro cyane norkaregesa umutawuni takuzuhora katandikanye ne miliyoni 2 mushati nyine mwe mutwari 10 bona amazima ubu no buringaniza bwiha
mwene into ngabashubizi bebitoke twino busasi bw'amano kwanshaba mwaberenda zibitu bame zubwa abana twakira mu makantu yaroni Jerva Karekezo chairman w'abashubuzi abo nayo ngeragira ngo bahirize kwandikira bukiro kwataho icyashabire ngoma kagabo abama bakasiga abana bariyo kupapa bariyo bakaza bamazengera kugira esente ezibakosa zibageza akafuna zigeza aron zihamwe bari mushashura abakazi ngoma kabatine bombi TV West tugeze kugambana bukiro kwataho hanshongeji konka babire bataruma office gabo kandi n'amasomo gitu banjire kugakwata gasha kwa Dana Basibye Dani aba science abarukora n'ikitongore cya government cya National Agricultural Research Organization ningashi nalo bakozire ombazi ogwo kujema amatungo okurwanisa engoha. Dr. Fred Kabe, Principal Research Officer, nuwe yatwire enameji. Amakuru marungi agukora umubazi ogubesere Narovac anti-tick vaccine negija ho mubwire obwabarisa omwihanga lyona barukuteganisibwa ekizibu cy'engoha ezirukureta endwara ezimazira hamatungo gabo. Dr. Frederick Akabi, Principal Research Officer, nagirango bahereze kukora doze emitwaro 30 ezombazogu ezikumirwe aha kitebe kikuru ekya Naro kandi President Yoweri Kaguta Museveni naija kutongoza ehuru yo kugujanjaza omwihanga omkwezi ku 12 omwaka ogu. The president directed us to work on an anti-tick vaccine to control ticks which have become resistant to ticks, to acaricides on market. Currently, the acaricides on market are not doing very well. The ticks don't die when they are vaccinated, as used to happen 30 years ago. The vaccine did not have any negative effect on the physiology of the vaccinated animals. Dr. Kabi ayatwire n'ameji omumushomo ogw'abanyamakuru ogutebekanisiwe Naro omurembo mbara agizire ngo batire hemkora eyo kwatabo abarokubana handled well to avoid any quacklookers to spoil the vaccine. So it's particularly a page where amagezi agava mu research. Ebintu ebifuluma mu research ngabifulumizibwa bisobola kubanga bikozesebwa kukyusa bwaje obw'abantu. Dr. Halid Chirunda orukukura Naro itaje lyambara ashabira abanyamakuru okuyamba ebitongore ebirukujumbura ebintu bisya babase kumanyisa abantu bebayambe. Tebanafe banamawulire mutuyambe nnyo kubanga awatalimwe kibeera kizibu nnyo okubeera ntubeera buli wantu ne tutuusa ebyo bye tukola eri abantu. Ogu niguza kuyamba ihanga sente zirukwingana dola za Amerika akahumbi kamwe n'obukikuru igana ezebire neferwa omu rutaro rw'okurwanisa endwara ezirukuretwa engoha ezirimu amashiyo red water hamwe na kashanku. Gasha kwa Sengendo Abdul Karim. Sengendo tuzagumizamu n'amakuru ageby'omuzano timu y'omuzano gwa volleyball eyishomere rya St Jerome Ndama okuruga mu district ya Rukunjiri esibwirwe okubasa kujwekera Uganda omu mpaka z'amashomera ga senior ezaharurengo rwa Burenje rw'izoba bwa Afrika. Empaka ezi nezo murundo gwa 22 kandi nezo kutebekanisibwa omu ihanga rya Kenya. Omukoro go kusibura no kusimbura timu eje y'omuzano gwa volleyball eya St Jerome Senior Secondary School Ndama kuruga mu district ya Rukunjiri gwetabirwe habeji bakuru bishomereri n'abandi bakuru b'amashomero n'abarukwebembere by'emizano okuruga mu region ya Kigezi. Abana bakapafumingaje bakakoraje munonga district bakaba ari okubanza region bakaba ari okubanza kana national level bakakoraje munonga baza umwanya gwa kana ogu basise kurupayo kuza mu East African Games. So we removed the mercenaries from our games, and from then onwards the games have been very, very peaceful.
St Jerome abarukuza kwetaba mu mizano ya Fiasa Games ahabwa umurundo gwo kubanza bakarabaho bwa nyuma yo kwate cakana mu mizano ya Uganda kandi abana bija kujokera n'izindi timu ezirimo na Mugongo Vocational Secondary School, Standard High School Zana hamwe na Bukeria Comprehensive. So nsima St Jerome Ndama, nsima administration, nsima abeji abukwe hayo bakabasa kutraininga kandi bakatusia leverage yo kugira ngo basa kuzokera timu ku rugomo rukungiri ikaza kuzokera Uganda yona akuba inshobizone zite twabete kuziro national zitukazireba dana ko cyakazireba ija yazi collectinga atinka timu tweterize kikumara kushikira Uganda kushikira St Jerome rukungiri kigezi yona na Western region. Ishomerero norumwa amashomera gande minji okurugo mu Uganda agarukwija kwetaba mu mizano yo murundo gwa Bernebiri eratebekanisa mu county ya Kakamega omwihange rya Kenya aho abazana barukurenga 15 barije kuritanira emizano erkwiki 16 ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchire. Ram emizano empake za CHAN ahabwa Group C yazanwira isoba mu Uganda. Timu ya South Africa yasinga Guinea na gore bire aharyemwe umuzano gwa zandwa chaye na mbore omizano Group page Uganda Elione Lita na Niger. Bafana and have a chance. They cannot just falter. Amakuru adibimsano nuko twatwinire kandi ugatyamirwa gacenshire aho kireke kusima munonga yuko kumere nitwe no amanya Serena Sandebrea nabandi twakora nabo ndubendezo kurara kurunje. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongole ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Chituzi yenywere Chituzi ohurra matwenje aha mumiro nikikorwa ku rugo mu Chituzi cya Shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited. Tina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko. Okumbreba musibireje basebona banyabo abakundeba. Yes. Tina Events nobo bakuto bine mega tents. Nabakwa mega bajibyara ku rugo rwa 3 mpaka rwa 5. Bakwereza decoration yona entebe zona round square. Bakwereza entebe plastic silver and gold. Bakwereza all types of carpet. Bakutera boards. What are you talking about? Bateka hariya homgora kuza kusitama ushoto mwana at Vancouver. Nabwe mu bashange Baguta Street, Central Market Building, lock up 17. Chituzi drink abantu bakakira kashangirwe. Abantu binje ndazimbateganisa popo tinkurya orarya. Please. Dia chone chokwenda wahizo ite akachupa kachi. Ote akachupa ka Chituzi noza kubaji
amashanzi gizoba mbageta fresh ngo gonka agakwasa guma agandi gona garara nabo echo genda Lower Sachura Road Boma na district zone za Western Uganda armo offices ozeyo mbaka kutera mbusha na battery yafa mbajukanikira busha na bagatereza nabo echo zayo ogumizemo twino kwerwanaho kukora emikago iba kweta emikago toino kwa kubasha tunyine simu yawe toine simu yawe wanyetegereza okagumizamu okenda ngo tukagambaga tokansindikiraho ka message nango ka forwarding nchibandiaho ntunga message ngunonye tomu omunchiko za meeting otandika bishi message sanje tokuzireba kotakizire meeting. That's not they do things. Kora beno mayango zirabana bakuzire mbenda kushwera kora beno manya ngo ine mikoro guma mbantu wanyetegereza ramusya abantu basindikire message gamba nabo so that otakatungo buzibu waba oine novenda wachetegereza tono ko kubasa kwito muntu mutagamba hamwe wawura taine sumu yawe toka muterraga nangwa tokumanya nowe tokumanya mukazi we tokumanya bana be okamweta no korachi no mweto meeting abantu abakweto meeting izembaga yawe nabanywana ba abanywana ba nabanywana boga omunywani nchimancha nugamba nani no nteresimu ntusheka hamwe ntumanyana wanyetegereza kan koko mpereza ka message tokukana ntuze bisi message ntokuzireba no way ne ubanza wangambira ko ino bujini hati nza kutandika meeting so ko areba ka message kanje fine ninyo kwikiza nta ugu munsi ndikire message mwaro kuba twaze ibintu nterera ongambire ko ino bujini mbuza kutandika nyo kujya ngo hazo nsindi ugume no nsindikira message ndebo ko kuza kugira abantu kagira abantu bakijurana konkiyoreka kuzomuka tata message kamutizire meeting message tumuzirebere. That's not how they do things. You will surprise yourself. Nabwecho munywani orebe ko kweta abantu meeting no banze simu ukurasa message tokubanza message ukata yesu nkwenku bireba iwe no bireba okumbireba yabanye ku kibuga France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Chituzi yenywere Chituzi ohurra matwenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu Chituzi cha Shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Atina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kensheko